Turabasuhuje mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi ku makuru tubagezaho abagezweho hirya no hino ku isi ndetse no mu biyaga bigari. Mwebwe mutwereka ko mudukunda. Reka twanzike aya makuru duhereye mu burasirazuba bwa Kongo, aho intambara ikomeje kuba intambara hagati ya M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka turebere hamwe, ese Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inyeshamba zigwanya ninde wigiza nkana? Aha reka tuvuge kuri ubu butumwa bw'inyeshamba zigwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiyise Alliance Fleuve Congo. Hano batanze ubutumwa bagira bati: abaturage bo mu duce tuyobora nibahumure ntacyo bazaba. Ubu butumwa babugeneye abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Sake na Mugunga ndetse na Goma. Ribizeza ko ryiteguye guhagarika ubutegetsi bw'ikibi ndetse no kugarura umutekano muri iki gihugu cyaburiwe umutekano imyaka n'imyaka. Ibi Alliance Fleuve Congo yabitangaje mu itangazo yanyujije ku rubuga rwayo rwa X muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, aho yagarutse ku migwano iherutse kuba ejo ku wa mbere tariki ya 29 Mutarama. Avuga ko ingabo zishigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo Fardc, SADC, FDNB, FDLR na Mwazarendo zongeye gukubitwa inshuro n'intare zasarambuye M23 kandi yakomeje ivuga ko bakwiye kwitegura ibitero bikomeye by'ingabo zishyigikiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bo bagambiriye ngo kwica abaturage bo mu mijyi minini ndetse n'imito, ngo bagiye gukomeza kugaba ibitero by'amabombe. Ngo ibi niwo mugambi mubisha wa leta ya Repubulika ya Kongo n'abambari bayo. Iri huriro kandi ryakomeje rivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite umugambi wo gutsembatsemba abaturage mu midugudu yose, cyane cyane muri teritwari ya Masisi. Alliance Fleuve Congo yakomeje igira iti: aya makosa aremereye agamije kugumura abaturage n'abasivile ngo bagwanye ingabo zacu. Ikibabaje nuko atigeze abasha na gato guca intege ingabo zacu, ndetse ko kuyobya abaturage ku bijyanye na revolution bizagorana. Iri huriro kandi ryahamagariye ingabo zishigikiye leta ya Kongo ndetse n'abambari bazo ko bakwiye guhagarika gutera ibibombe buhumyi mu baturage no kwerekeza imbunda ku bari mu ntambara, aho zikomeje gukosorerwa bidasanzwe. Ivuga ko kandi ibisigazwa byose by'ibisasu byagenzuwe kandi byegeranyijwe n'abaturage ba Sake, bihamya ko ari ibisasu byatewe n'ingabo zihuriweho zishigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa. Kubera iyo mpamvu abaturage bose bazize ibi bisasu bazirengerwa n'ubutegetsi bwa Gisegeti. Ati: ihuriro Alliance Fleuve Congo ihumuriza abaturage n'abasivile ba Sake, Mugunga na Goma ko biyemeje guhagarika ubutegetsi bw'ibibi no kugarura umutekano mu buryo buhoraho kandi burambye mu gihugu cyose. Ibi biri kuvugwa nyuma y'uko imigwano yo kuwa gatanu ndetse no ku cyumweru gishize yasize inyeshamba za M23 ziciyemo kabiri umuhanda uhuza Kivu zombi, by'umwihariko umujyi wa Goma na Bukavu. Uyu muhanda M23 ikaba yarawufungiye ahitwa Shasha munsi y'umusozi uri strategique witwa Nyamuremure. Ni musozi mu busanzwe wagenzurwaga n'ingabo zinganjemo iz'Abarundi, gusa nanone ukaba ingirakamaro ku ngabo za leta kuko ari we ihuriro ry'ingabo za leta ndetse n'abambari bazo bifashishaga barasa ku birindiro bya M23, kuko niho hari hateretse imbunda Rutura, zimwe zizwi ku izina ry'imbunda z'imisada. Kugira M23 ibashe gufata ibirindiro byayisabye kwitegura cyane bimwe bihambaye, ndetse bisaba kwica abasirikari bashigikiye leta barenga 80 bose bari bari aho muri ako gace. Ubu akaba ari bo bari kuhagenzura kugeza ubu.